My answer is no. Thank you. Isikhulu esiphethe kwa Eskom sithi sibonene noMengameli uCyril Ramaphosa samhlathululela indaba zegezi kodwa udirector uthi labo abafuna akhambe abakhohlwe. Bekukhanyazela namhlanje kezinye zendawo ezinamandebele awiselako enarheni le njengoba bekaphalala namhlanje amasokana amatsha. Football is something we love immensely, and it's a sport that is loved by millions of our people. Umsunguli weMotsepe Foundation obuye abe ngumengameli weCAF uPatrice Motsepe uyaraga nokuthuthukisa zebhola eragwa kwenarheni le. Sitshaba sekosi Nzunza noManala siyalotshisa endabeni zesiNdebele kuSABC 1 siyakwamukela. Amayuniyoni ajamele iinsebenzi ezingale umsebenzi kwa Eskom ethule isilinganiso sokukhutshulelwa kwemiholo athe azosethula kumalunga wawo. iEskom namayuniyoni bahlangene emzombeni omunye wemikhulumiswano eJohannesburg khonapho. iEskom imemezele ukuthi ngenxa yobujamo bezinto ikatelelekile ukuthi ukuqindeliswa kwegezi ngesigaba sesine kurage ukufikela ngesimbi ye-10 ebusuku. Estatimendeni samva nje esikhuphileko iEskom ithi iqale bona ngempela veke kube phasana ukusetshenziswa kakhulu kwegezi lokho kungaletha ubungcono emsebenzini nayo. Amayuniyoni inum nenumsa ekungajamela izisebenzi ezingale umsebenzi athi iEskom ilethe isilinganiso esibuyekeziweko sokukhushulwa kwemiholo ekungiso azasisa kumalunga wawo. Eskom has presented a proposal to the Central Bargaining Forum. We are currently analyzing this proposal, and of course we are giving our feedback in terms of how we feel about it. Phambidlana namhlanje isikhulu esiphethe kwaEskom sifakazile ukuthi sikhulume noMengameli uCyril Ramaphosa ngobujamo bezinto samnikela imininingwana. I was involved in a meeting, 2 meetings as a matter of fact, with the President in the company of Minister Pravin Gordhan. We fully briefed the President on the situation. He is seized with the matter. We discussed a number of potential options. I'm not at liberty to disclose the nature or the content of these discussions. I will leave that to the President and the Minister to announce, and that may or may not take place in due course. So apart from confirming that I have personally briefed the President, I cannot give you any further information on the nature of those discussions. Sithena sele simbuza bona alo uthini ngemphakamiso zokuthi ngathana uyasilisa isikhundla esingombana kuyabhala udirector waphendula ngalindlela. My answer is no. Thank you. Isekela lalokhuya likangqongqoshe wezemali uMcebiso Jonas uthi sesikhathi esitsha sezepolitiki enarheni le. uJonas uthi akuchugululwe ikambiso yokukhetha ukuvuselela ithemba labantu embusweni wentando yeningi enarheni. uJonas ubethula inkulumo econferenceini yokuvikela intando yeningi ethome eBoksburg eJohannesburg namhlanje. Njengomana inarha le isalinga ukubuyela ebujameni obujayelekileko ngemva kokubetheka kabuhlungu ngengogwana ye-COVID-19 nje, ukukhuphuka kwentengo yepetrol, ukuqindeliswa kwegezi kunye nentengo chuguluko ngezinye izinto eziguguna abarholi benarha le. Kanti lokhu kukhambisana nobufakazi obunengi bombiko wekomishini yokugola kwelawulo lombuso nobukhohlakalo obukhona ekuyinto engahlalela amaSewula Afrika kuhle. Isekela lalokho likangqongqoshe wemali uMcebiso Jonas uthi ihlangano ebusako le seyiyabhalelwa ukukhetha abarholi abathembekileko nabanamakhono wokuphatha. The problem has been that the ruling party has become incapable of choosing the most honest, competent leaders, with patronage often possibly driven by corrupt interest and loyalty. Uthi sele kusikhathi sokuthi ihlelo lamakhetho lenarha le lize nendlela yaphambili yokuthi kwenziwani nasele kunje. Uthi kufuze kube nejima elidoswa zimfundisa phambili ezokuqalela kakhulu ukuqhakatheka kokuvuselelwa kwamakhetho enarheni le. We need a society-wide conversations about our future and what a minimum program should entail. I would suggest
that we need to prioritize as part of this minimum program the reform of the political system itself. Kulindeleke ukuthi iconference le irage bekusasa lapho inhlangano ezihlukahlukeneko nabaholi abahlukahlukeneko basebenzana nendaba yokuletha amachuguluko ngehlangothini lezepolitiki. Isekela likamengameli we-ANC uDavid Mabuza ulemukise abaholi be-ANC ukuthi balandele indlela kaPeter Mokaba yobuholi beqiniso. uMabuza bekakhuluma nabalandeli be-ANC esikhumbuzweni sikaPeter Mokaba ePulukwane. Nomndeni kaMokaba bukhona kulesi sikhumbuzo. uMabuza ubawe abantu abatsha ukuthi bavuse iphiko lelutsha le-ANC eliwileko. Isekela likamengameli uDavid Mabuza uthi ihloko leya uPeter Mokaba bekazokudana ababe nenhloni ngeniqhinyana ezingaphakathi kwehlangano le. Mabuza uthi ubuholi banje kufuze bufunde okuningi empilweni kaMokaba. Kanti uba abantu abatsha ukuthi bazikhulumele begodu balwele namathuba khona. Uthi indaba yokukhwabanisa obenziwa ngamanye amalunga we-ANC akusiyinto yalulwa nguMokaba. He will have frowned upon the emergence of reported corrupt practices within our ranks, more especially in cases where some members of the ANC are continuously reported to be involved in corruption. uMabuza ukuhlebe ngamagama abukhali ukulokhona ngaphakathi kwe-ANC. We must avoid falling into a trap of being disproportionately consumed by internal squabble. Umndeni kaMokaba ubawe ukuthi kuvuselelwe iphiko lelutsha lehlangano ebusako le. Ke be ke tla khopela gore ANC Youth League ibe gona iska ba gona ka leina ibe gona go tshwana ka uPeter ba e dira ka gona. Le yindlela umkholo bekanganavalo owalelwa ikululeko uMokaba akhunjulwe ngayo. uMokaba ubhubhe ngo-2002 aneminyaka ema-43. Umengameli walokhuya uThabo Mbeki umbukile umengameli ongasekho weZambia uKaunda ngokulima indima enkulu ngesikhathi sombuso webandlululo. Mbeki ubethula isifundo ngoKaunda emzimkhulu weZambia iLusaka. uKaunda ubhubhe ngomnyaka opheleko aneminyaka ama-97 ubudala. Umengameli walokhuya uThabo Mbeki uthi uKaunda bekayikutana eyalwela ilizwe lekhabo bona liphume ngaphasi kwebandlululo. Kodwana athi anjalo nje bekuyindoda ejamela iqiniso. KK was a giant in many ways. He was one of the giants in the struggle for the liberation of Africa. He was a giant as a man of principle, of high values of integrity and integrity. He was a giant in his respect for the truth. uKaunda bekabizwa ngo-KK wasebenza khulu alekelela i-ANC bona ikwazi ukuthinana nalabo bebakhambisana nayo ngesikhathi sebandlululo. President Kaunda had authorized that the then ZBS, the Zambia Broadcasting Service, should give us space to make radio broadcasts to South Africa every day. uKaunda bekafuna ukusiza iMozambique nayihlitla isivumelwano inkomati accord bona kuvinjwe inhlangano bezilwela umzabalazo wekululeko bona zisebenze ezweni lakhe. The frontline states met because they were very concerned that independent Mozambique had agreed with the apartheid regime to prohibit the ANC from using the country to continue the struggle against the apartheid crime against humanity. And by the time they met, by the time the frontline states met, 6 weeks after the signing of the accord, they had seen the departure from Mozambique of many ANC members. Mbeko lakhe wathi uKaunda walima indima enkulu i-ANC nayitlola umklamo wayo wokuphatha ilizwe wawuzokujamiselela umbuso webandlululo.
Ikomiti yezokuthindana eParliamente ithi isehlelweni lokuvala iinkhundla ezivulekileko ebhodini yeSABC. Isikhathi samalunga webhodi wanje sizokuphela phakathi kwenyanga uSewula. Nanyana kunjalo iParliamente izabe ivaliwe ngenyanga ezako. Lokhu ke kuveza ukuthwenyekeka ekutheni ikomiti le izokwazi ukwenza isiphakamiso sokuqatshwa kwamalungu webhodi le kusesenesikhathi. Ibhodi ye-SABC ikhe yaphazamiswa ukuhlogeka komoya wokuzinza. Kanti amalunga amanye webhodi le athokoza umsebenzi ngaphambi kokuphela kwesikhathi esibekiweko sokuba lilunga lebhodi. Amalunga webhodi le avumeleke ukuba malunga iminyaka emihlanu. Nanyana kunjalo eminyakeni ka-2019 kwaqashwa amalunga amatsha abunane ngemva kokubana amanye athokoza umsebenzi ngaphambi kwesikhathi. Njenganje kufuze kubekwe ibhodi entsha. Inhlangano zepolitiki ezinye zithi zifuna ibhodi ezokuqinisekisa bona kuba nembiki indaba ezizijameleko neyizokuqinisekisa ubujamo obuhle bezemali. Abantu abanengi abasepensionini bachugulula indlela abasiza ngayo imali yabo yepenshini okulandela ukubiza khulu kwempilo nokubogaboga komnotho. Lokhu ke kubangela ukwehla kwemali nzalo okutsho bona balahlekelwa imali eningi. Abantu ababeka imali yepenshini bahlala basevalweni ngokubogaboga komnotho. Abanengi babo bathi bangahlala bangabona umehluko emali nabo bachugulula indlela basisa ngayo imali yabo. Lokhu ke kubangela bona balahlekelwe imali nzalo. Ngokuya ngekwerhubhululo elenziwe i-momentum retirement isenziwe sisikhuphuke ngokubuyelelweko nakulinganiswa nomnyaka opheleleko. Kanti ke kube namachuguluko enziwako ekusiseni imali yepenshini alinganiselwa ku-50,000 okubangela ukulahleka kwemali elinganiselwe iingidigidini zamaranda phakathi komnyaka ka-2020 no-2022. The people in retirement are obviously going to feel the effect of market movements a little bit more because it's having a direct impact on their portfolio values, have a more direct impact on their income that they're drawing. Abantu bayeleliswa bona bangachugulula indlela basisa ngayo imali lokho nababona umnotho ngathi uyabogaboga. Ukusisa imali yepenshini kuyikambiso ethatha isikhathi ukwenza amachuguluko kubangela ukulahleka kwemali nzalo. Izazi zithi iningi labantu libhalelwa kubeka imali yepenshini kusesenesikhathi. Isekela likangqongqoshe wezempilo uDokotela Sibongiseni Dlomo ukhuthaze amasokana ukuthi basivikele nabaya emsemeni. uDlomo bekakhuluma nabantu abatsha eMdabula village hlanu kwemalamlela eLimpopo lokhana bekwethulwa ihlelo lokuzivikela engogwaneni iHIV iNational Youth HIV Prevention Program. Kuqiniso ukuliswana nokuthelelana ngengogwana iHIV. Abantu abatsha bendaweni yeMdabula bayeleliswa ukuthi bazivikele nabayemsemeni nakukhonakalako badlalele kude nawo. Isekela likangqongqoshe wezempilo uDokotela Sibongiseni Dlomo nabanye abaholi bathumela imlayezo efanako ethi kufanele lehliswe izinga labantu abatsha bathelelana ngengogwana iHIV. We are not yet there where we can speak about completely having zero new HIV infections, zero sexually transmitted infections, and zero pregnancies amongst teenagers. I use protection and make sure that I know my status and my partner's status. Kusesenjalo isekela likangqongqoshe lithi amaSouth Africa angathuswa abantu ababili ekufunyeni bona batheleleke ngemonkeypox enaheni. We just mentioning monkeypox because it's just a new disease in the country in South Africa, but it is not. It's a very self-limiting, not very severe illness to have. Ijima lokufundisa ilutsha ngokuqhakatheka kokuzivikela engogwaneni iHIV libala kwamanye amahlelo wenyanga yabantu abatsha. Abuyile amasokana esitshabeni zesiNdebele ebesele anenyanga ezimbili awele bekuthe khiya endleleni ezendawo eziningi ezinamandebele awiselako lapho bekwamukelwa khona amasokana amatsha ngokuchonga kwabesisigodlweni angaphezulu kwama-30 wenkulungwane amasokana agoduke namhlanje. Ababika indaba bethu uComfort Masombuka noMabhande Mthombeni bebaphumile bayosihlanganisela indaba. Niza kithi nje lapho e-studio silapha esigodlweni kwanzunza amabhoko yonke into ekhambe kamnandi indanga yanonyaka amasokana kuthiwe maphoko njenganje amakhosi namakhosana abuthene athokoza izandla zombili ukubambisana njenganje sinomntwana enkosi idzinyana likaPepe uZilane Mahlangu. Umntwana enkosi abantwana babuyile uthini umlayezo wakho ebantwaneni emasokaneni amanje? Bayede ngonyama bayede mabhoko esithathu
Sitjhaba sengwenyama ubungwenyama bakwanzunza buyathokoza buthokoza buqedi buthokoza abobaba ngabantwana benu enibathethe la nasithemba sibungwenyama bakwanzunza ukuthi sonikhulisela abantwana. Ingwenyama yathi nayizwa ukuthi abobaba bakhulele bantwana yavuma kanye nani yenza ngendlela enazingakhona yathatha abantwana yayobawisela. Babuyile ke abantwana namhlanje bamasokana sebamamadoda. Okuphuma ngesigodlweni ukuthi abantwana babuye nje babuye ukufundiswa ifundiso ehle. Sithemba ukuthi bazoqhubeka ngefundiso ebayitholileko nabasebudodeni. Siyathokoza bobaba ukuthi nibe nomona ngesiko lenu bese yathokoza ukuthi nihloniphe isigodlo kangaka ukuthi abantwana benu balandele isiko labo isemkhulu. Bobaba engwenyameni sithanda ukunithokoza nonke. Amakhosi wonke, amakhosana wengodi nani bosobesa. Sithokoze ke namasokana abeka sithethela abantwana. Boma siyathokoza ngabantwana benu. Bayede ngwenyama. Kumswesweke lo kichirichiri kipampam kisibiri korisa mmakatsa go tsoga go se. Ke ngumapande thombeni wendabeni zeSABC eMthambothini eMpumalanga. Machirini thena lihlaba ihloko sisichema sendaba zeSABC bese lesilapho sithola abantu abebangabulala inyoka ngokuyigadanga bathe khiya entradeni kulindelwa amasokana amatsha kuphume nesinedolo bommeli ukuyokwamukela intanga bekosini abayithuke ngokuthi intanga yamaphoko aphume ebuthaka ngesibayeni amangenengene aphazima wena owabona ikunze nonileka izikhakhazisa agijime njalo akaraba abukeli babo abe bathe khiya endleleni. Okhulumela umndeni wekosini yendawo ukhuluma amahlangu uthi nonyaka nje ekosini yalapha eMachirini bebahlanganisa iminyaka ema-60 bakhupha ingoma. Uthokozile esichabeni. Ngingathanda ukuthokoza isitshaba sonke sakwaNdebele, ngithokoze isitshaba seMachirini abosobesa ngokubambisana nobukhosi wakosomalakazi indlu kaPindra kaMabhoko sibambisene abantwana ababuyile azange sithole inkinga kube mnandi kakhulu umntwana wethu. Kuzokufanele baqinisekise ivikeleko lesitshaba samaNdebele wakwanzunza begodu into eba wekhulu esitshabeni ihlonipho kanye nokubuyela esikolweni kanti-ke leli siko lizokuyaga eminyakeni embalwa ezako nakhona ngemvumo yengwenyama amaNdebele wakwanzunza uMabhoko enzinze eMthambothini esifundeni sala eMpumalanga. Kanti-ke isitshaba sikuthabele lokhu begodu-ke bazokuphadlalala batshinge emakhaya ngokuhlukahlukana kwabo nakuyinyama yona ngiyokuba rephu mahlangothi wonke. Ngucomfort Masombuka wendaba zeSABC ngibika ngisemachirini ekosini yakosothakazi esifundeni seMpumalanga. Nakomhlanga kuzwakele ngokulilizela bona athelekile amaphoko. Bonke abantu bebalapho bebabuka ubuhle ababonako. Njengombana sekunje uthi ukuthi emakhayeni ngokuhlukahlukana khulukhulu lapho kuthonywe khona zwile inkomo amakuke namachachacha yaphuphuma enkotlelweni. Kusasa kuphuma igulego yesokana elitsha lalapho. Ukusuka lapho kuphekelelwa ngaphasi kwempumulo ukuthi kuyadliwa. Kuzakuthi-ke ntambama aphume amasokana aye emzini olandelako nakhona ayithole ijamile ikomo namkha inkomo kube kuhle kube njaya.
Jeke akhe sizwe umlayezo obuya esigodlweni wokuthokozisana ukwamukela amasokana amatsha agoduke namhlanje. Ebujameni bengwenyama umakhosoke wesibili wesitshaba samaNdebele sithanda ukuthokoza isitshaba sonke samaNdebele njengoba namhlanje kuphothulwa ingoma abantwana baphalalele sesisebujameni ke ngokuthi kuyadliwa kuyahlatshwa esingathanda ukuthokoza ukuthoma mhathi ukuthi emva kokulinda iminyaka esithandathu silindele ingoma ngenxa ye-COVID isikhathi safika ukuthi siphiwe ilungelo lokuthi ingoma mayiphume. Sithokoza kakhulu esitshabeni kokuthoma ngokuhlonipha nokulandela imithetho yonke eyayikhona eyayisivimbile ngaleso sikhathi. Esikuthokoza kakhulu namhlanje indlela abosobesa nabamobesa nabantu abathanda ingoma abasebenze ngayo. Izehlakalo nawuqala eminyakeni edluleko sibe nezehlakalo ezingancane kakhulu kuyatsho ukuthi nange abo baba nabomma basikimile umraro wethu uza kuchabalala. Ngalokho ke siyathokoza emasokaneni amatsha sibakhumbuze ukuthi akusibo abo baba bamasokana. Into bafanele bayazi enkulu Mandebele ukuthi amasokana amatsha la umbereko wawo ukuvikela imindeni yabo, ukuvikela abomma, ukuvikela abantwana, ukuvikela abogogo, ukuvikela isitshaba. Umbereko wabo omkhulu nakho. Okwesibili abantu bekhethu abatsha baliseke ukuhamba baphethe amaketukwana endleleni. Sizihloniphe wonke umuntu singathwenyi abanye abantu. Isitshaba samaNdebele sonke lapha esikhona sithokozile ukhambe kuhle izandla zivula ihloko egameni lengwenyama idlula imithi yamasoka asekela isihlangu sivile ukudlula ezinye izihlangu isigodlo sonke siyathokoza amaNdebele kwangathi nangalesi sikhathi singaqhubeka siziphathe kuhle sihlabe sibhede abazokusula ibisizi bayisule. Sizijamisa la zanamhlanje usitshaba mahlangu yalandela nobujamo bezulu ube nepela veke emnandi. Nzunza nomanala sithokozile Cedric uzibeka mnandi khulu kwambala ebusuku namhlanje akunalitho mimoya egijima konje kwaphela phakathi nenaga siyabona ukuthi kuhle khulu kwambala akunalitho na uqala ngapha ngeMpumalanga enaga nakhona akunalitho kusasa siyabona ukuthi umntana kuvela khona ngapha ngeKapa 60% amathuba wezulu kanike ezinye indawo nokho 30% ngilikhamba lithi uba lihle nemoya enamandla khulu nakhona ngapha ngeMpumalanga enaga baleleka mnandi khulu kwambala na ukhona ngapha ngeThekwini iyalibona nje ukuthi lihle kwamambala nanichinga ngakulezi indawo nasiqala lapha siyeleliso sethu siyabona ukuthi nokho ilwandle libukhali khulu na ukhona ngakulezi indawo kunemoya egijimako khulu ngakulezi indawo ezikhona ngapha ngeKapa sihlokomele khulu kwamambala siqala amazinga okutshisa njengombana inyama kuyinyama nje siyabona ukuthi na ukhona ngapha ngeGauteng ukhona ngapha ngePitori ngapha ngeJohannesburg Carltonville ngapha ngeBreyten obukhulu nangapho 18 kutsho khona ukuthi kuhle khulu kwamambala nanivakatshela lesi isifunda seLimpopo phezulu lapha nyana bomosina wehlu Thoya ndokhona ngapha ngeBulukwane eliphalale phasi kwadlawula le kuhle khulu kwamambala nanivakatshela lesi isifunda ke leHweni Mbicane lapho kumnandi khona siyabona ukuthi nokho ke khona ngapha ngeMehlelibheke ngapha ngeMalahleni wehlu Sekunda Carolina ngakulezi indawo ngakwaNdebele yonke kusasa lihle khulu kwamambala njengombana amangenengene abuyile nje asiliqale kwaZulu Natal siyabona ukuthi nokho ke na ukhona ngakulezi indawo zakapha ungelundi ngapha ngeLady Smith wehlu uthi ngapha ngeMgungundlovu uyalibona ukuthi nakhona ngapha ngeThekwini lijama ku23 lihle khulu kwamambala nanivakatshela ngapho Eastern Cape lapha eMalitswaye Grafrinet uyalibona ukuthi lihle ngapho wehle uthi ngapha ngeMthatha asiliqale Monti liyachisa lithi 27 siliqala khona ngapha ngemakhanda 24 nawuvakatshela lesi sifunda kutsho khona ukuthi lihle khulu kwamambala Western Cape siyabona ukuthi nawuseport West wehle uthi George ithi 26 ngapho kumnandi ngapho libalele lihle ke ngapha ngeWorcester ngapha ngeKapa makhaza 13 novakatshela ngapho hlakwini eKapa siyabona ukuthi nakukhona Appington City Springbok ngapha Calvina ngapho limakhaza ngakule indlela kanti ke nakhona ngapha boCarnival lijama ku20 kusho khona ukuthi sihlokomele khulu kwamambala nasivakatshela lesi sifunda Free State Bothaville Sasolburg Kroonstad Welkom Bloemfontein Fixburg ngapho kumakhaza ekseni zithi 0 asiliqale ngapha ngehlakwini Tjingalanga uyalibona ukuthi na usemahike ngeTosca ngapha Vryburg eTaung lijama ku23 uliqale lapha eRustenburg lihle khulu kwamambala umndungwa
bungela kokosi uthi iye izwene Ndebele.